Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u Financijske minute HRT-a. Kako to priliči samom kraju godine, došlo je vrijeme darivanja. Tržišta kapitala počastila su ulagače i stvorila blagdansko ozračje. Djed Mraz podigao je najveći američki indeks S&P 500 na novi all-time high. Pa trgovci i fund menadžeri spokojno mogu na zimsku čaroliju u Aspen, Colorado. Mogu li europski brokeri ukštati Cermat, kako je to nekad bio običaj onih koji bar malo drže do sebe? To ne znamo. Naime, europske burze su mirne i blago u minusu nakon dostignutih rekorda. A azijska tržišta lagano rastu pred blagdane. Sve je na steroidima i svi znamo da za mjesec dana otprilike slijedi korekcija, no na to ćemo misliti u veljači. Taman pred Božić dolar je oslabio u odnosu na euro, cijene nafte su pale, a Europska središnja banka odlučila da će kamatna stopa ostati na 2%. Sad, je li to dobro ili loše, reći će nam gospodin Milan Horvat, predsjednik FIME. Gospodine Horvat, dobrodošli. Hvala lijepo na pozivu, dobar dan. Evo, američko gospodarstvo je promašilo sva očekivanja. Dakle, na godišnjoj razini godišnja stopa od 4,3% u zadnjem tromjesečju, to je najveći kvartalni rast u zadnje 2 godine. Ranije, nekad davno, prije 10 godina, 15, to smo mogli očekivati jedino ili od tržišta u razvoju ili od Kine. Pa istina je, američka ekonomija je uvijek bila vrlo robusna, čvrsta i prilagodljiva, pogotovo u nekim težim kriznim situacijama, ali nije to toliko neobičajno. Treći kvartal je uvijek bolji, odnosno najbolji, jer on je zadnji kvartal pred završetak njihove kalendarske godine koja završava u 10. mjesecu, a nama četvrti kvartal, odnosno njima često prvi, je novogodišnji potrošni, znači kvartal potrošnje, i to su daleko najjača 2 kvartala. Na kraju i Biden imao 2023. iste takve rezultate, a prva 2 kvartala su se malo lovili. Tako da na kraju taj godišnji prosječni rast bude negdje između 2,5-3%. Dobro, ali ajmo reći, budimo pravedni, veliki poticaj rastu dala je potrošnja, to ste i sami rekli, a naravno na krilima američke inflacije. Da, Amerika još uvijek ima tu povišenu inflaciju za njihova očekivanja od 2%, ali ona recimo pala sa 3, koliko su bila očekivanja, 3,1, čak na 2,7, što je malo bilo neuobičajeno, neočekivano, i to je baš dalo taj zadnji push koji se dogodio na burzama. S obzirom da se nakon toga očekuje da će Fed i Jerome Powell spuštati kamate i dalje u sljedećoj godini, jer tu je bila neka dilema da li će se to nastaviti ili ne. U svakom slučaju, to je dobra vijest za kompletnu ekonomiju, da se kamate mogu spustiti i da inflacija više nije, za tako reći, nekontrolirana. Dobro, oni su bili u stanju malo i zažmiriti na inflaciju ako to pridonosi gospodarskom rastu, koji im je bio preko potreban. I sad imamo naravno jedno mišljenje da je inflacija pripomogla rastu, a sasvim suprotno mišljenje direktora Nacionalnog ekonomskog vijeća Kevina Hassetta, koji je, by the way, glavni kandidat da zamijeni Jeroma Powella. On je objavio da je zapravo procvat umjetne inteligencije taj koji je pridonio gospodarskom rastu, a ne inflacija. I iako mnogi tvrde s druge strane da je taj procvat umjetne inteligencije i taj rast koji imamo na njemu vidljiv, da je to zapravo tržišni balon. Kako vi to gledate? To je trenutno najveća zapravo oklada ili dilema u Sjedinjenim Američkim Državama, ali vrijedi zapravo za cijeli svijet, zato jer taj GDP rast američke ekonomije preko 50% uzrokuje 10-ak mega kompanija koje najviše investiraju i boostaju ulaganje u umjetnu inteligenciju, ali su i vrlo, vrlo visoko profitabilne, tako da one stvaraju zaista ogromne profite. S druge strane, činjenica je da AI je tek nešto što je pred masovnom adopcijom, nešto kao internet krajem 90. godina. Probajmo samo zamisliti što se dogodilo s internetom. Tako su očekivanja u AI-u, s time da ovi kad govore o bablu upravo to uspoređuju s tim, a ja volim reći da je 90. godina krajem internet zaista bio bubble što smo doživjeli, ali zato što su bile slabe, male i neprofitabilne kompanije, a danas najveće kompanije na svijetu su najjače i najmoćnije
i najprofitabilnije. Njihovi profiti se kreću debelo iznad 30%, pa čak i preko 50%. I ono što je još jako važno reći, one, osim što imaju 50% utjecaja, a drugi najvažniji dio zapravo pojedinačno je potrošnja, one imaju i ogroman utjecaj na burzovne cijene jer one zapravo drajvaju 40% američkog S&P indeksa, a to je najveći indeks na svijetu i vrijednost tog indeksa je tih 10-ak najjačih kompanija ukupno 40%, što je povijesno najviše. U povijesti je prosjek bio negdje između 15 i 20%, da je 10 najvećih kompanija bilo toliko velik utjecaj imalo u indeksu. Tako da ta očekivanja da će ta ogromna investiranja u AI donijeti još veću profitabilnost i onih koji kažu da su ta investiranja neumjerena i da na taj način ne mogu to doživjeti sljedećih 20, 30, 40 godina je zapravo glavna dilema i dio oko koje se klade, kako kažu bears, medvjedi i bikovi. Oni koji su zapravo optimistični, oni očekuju da će AI to zaista postići, što je u velikoj mjeri i za očekivati, jer osim AI-a to je još jedno 4-5 velikih disrupcijskih tehnologija od blockchaina, robotike, obnovljivih izvora energije, biotehnologije i već ono uhodanog interneta. Znači, jako velika promjena se događa sa industrijske, da tako kažem, ekonomije u digitalnu ekonomiju, koja je svugdje oko nas, ali mi još nismo toliko svijestili koliko kroz AI. Dobro, ali i taj AI koji će nam donijeti mnogo toga novoga, efikasnijeg i dalje će se događati potpuno iste stvari kao što se događaju u svakoj tehnološkoj revoluciji, a to je, da ne znam, od 10 kompanija 2 uspiju, 8 zapravo izgubi. To je taj dio babla. Samo je pitanje hoće li taj izgubljeni dio biti nadoknađen kroz rast svih ostalih dijelova gospodarstva, dakle industrije i dalje. I naravno, svi iščekuju smanjenje kamatnih stopa. Zašto očekuju smanjenje kamatnih stopa? Pa zato što su još uvijek više nego što su to u Europi, a s druge strane to će potaknuti ono što svi ulagači vole, rast cijena dionica. Pa to da, što se tiče dionica, ali pad kamatnih stopa je zapravo jedan od uvjeta restrukturiranja i oporavka duga američke vlade, odnosno države, s obzirom na izrazito visoku zaduženost koja se još uvijek financira po onim starim stopama na dugoročna obvezničkom tržištu koje su bile oko 0 i nešto preko toga. Sada su te stope blizu 4% i ako ne dođe do pada, sredinom i u drugoj polovici sljedeće godine će krenuti prvi val obnove tih obvezničkih dugova i u tom trenutku ako kamata ne bude bitno niža, bit će to veliki teret za američki budžet koji još uvijek raste u minusu i pogotovo sa ovim što je nova administracija Donalda Trumpa pokrenula, a to je restrukturiranje u korist smanjenja poreza sa najbogatije, najrazvijenije, da potakne ono o čemu smo prije pričali, da te kompanije uhvate taj digitalni zamašnjak i uhvate svoju liderstvo na razini svijeta, ali s druge strane to je i Ameriku dovelo do toga da je ona sve podijeljenija, zato jer oni siromašni dio strukture građanstva i ekonomije nema tu razinu profitabilnosti niti životnog standarda i tu se stvara veliki gap. Srednja klasa se u velikoj mjeri gubi, doslovno, i to je razlog velikih ideoloških previranja koje se događaju oko politike u Sjedinjenim Američkim Državama, s obzirom da se taj gap sve više širi, taj razmak. Evo, ja sam baš gledao, to je možda filozofsko pitanje, ali stalno uspoređuju Amerikanci sa Europom, pa onda rast američkog gospodarstva je brži u odnosu na... Je li taj rast zapravo privid? Naime, statistički se može dokazati da oni rastu brže, pa čak možete i podijeliti rast BDP-a po glavi stanovnika i to je naravno veće nego u Europi. Ali što imaju američki građani od toga? Naime, eksplozija prihoda i rasta cijena pojedinih kompanija, dionica, kao što ste spomenuli ovih najvažnijih tehnoloških, koncentrirana je u zaradama otprilike onih 0,1% stanovništva. A što je s 99,9% ostalih?
Pa kao što sam rekao, prije postala je tema AI i ta tranzicija, ali još je jedna tema dominantna u Americi, to je priuštivost. Znači što si ljudi mogu normalno priuštiti za funkcioniranje zato što cijene rastu u svim segmentima, da tako kažem. A profiti samo u nekima i neki. A profiti, pa kao što sam prije rekao, samo u najvećima i najviši su tamo, a male i srednje kompanije, čak u indeksu, kad gledate indeks malih kompanija, recimo narastao skoro manje od 10%, 9, nešto na godišnjoj do sada razini, dok su S&P ili Nasdaq rasli oko 18 do 22%, plus i Dow Jones. Znači, male kompanije imaju problem, kao što i relativno siromašni slojevi društva imaju problem. To je razlika između Amerike i Europe. Zato što Amerika zaista jako napreže se da uhvati ritam u modernoj digitalnoj ekonomiji koja je jako profitabilna, ali zaostaju u industrijskoj. Zato su i oni uveli carine da bi smanjili pritok stranih roba, industrijski proizvedenih prvenstveno u Aziji, i dali prostora za domaću industriju i zato su kratkoročno dobili push. I to je smisao carina. Dugoročno one mogu biti štetne ako se kvalitetno njima ne upravlja. S druge strane, Europa ima puno izbalansiraniju ekonomiju i ne hita toliko sa novim otkrićima i ona nema takav rast kao što ga ima Amerika, ali ima izbalansirano. Ona isto gubi industriju kao i Amerika i nadoknađuje sa digitalnom ekonomijom. Europski rastovi su oko 0 do 1-2%. Manje države kao Hrvatska imaju veći, ali isto izbalansiran, što je bitno u tranzicijskim vremenima. Jer u tranzicijskim vremenima stare ekonomije, industrije nestaju ili se gube ili gube profitabilnost ili smanjuju se njihovi utjecaj, a nove dolaze. I često recimo u razgovorima koje imam ljudi kažu pa kako Njemačka u takvim problemima, njihov DAX indeks je na all time high već nekoliko godina raste. Ja velim upravo zbog toga. U indeksu i u razvoju su na burzama najbolji, pobjednici su na burzama, a oni koji su gubitnici njih ili nema ili nisu toliko snažni više na burzama i zato je nova ekonomija sve snažnija i u Europi i u Njemačkoj. Ali mi po tradiciji gledamo ono što znamo, poznate industrijske komplekse, recimo automobilska industrija koju svi vole, svi se razumiju u aute i onda svi prate industriju automobila i misle da cijela Njemačka i Europa idu u lošem smjeru, što uopće nije točno. Ja sam više mislio na ove nejednakosti koje se javljaju, jer nije to nikakav socijalni ili socijalistički pojam da je problem ako imate velike nejednakosti u društvu, nego kad postoje velike nejednakosti, odnosno velika koncentracija s jedne strane, kao što sad imamo primjer u Americi, a i s druge strane jako puno siromašnih, onda cijeli sustav postaje preskup. Dakle, onda... I rizičan. I rizičan. Tako da tu mi se čini da bi cijelu kalkulaciju usporedbe Europe i Amerike svakako trebalo unijeti i to da u Europi ima puno manje multimilijardera, i barem statistički manje nejednakosti nego što je u Americi. Tu ima isto još jako zanimljiv moment razlike između Amerike i Europe. Da, Europa ima puno izraženiji taj socijalistički, da tako kažem, socijalni, bolje rečeno, moment brige za sve članove društva, jer Europa ima i puno većih iskustava sa tim razlikama iz Prvog i Drugog svjetskog rata i nakon toga, gdje Europa kada se želi povezati u Europskoj uniji želi izbalansirati. Jedan od naših najvećih benefita je upravo to. Mi ulaskom u Europsku uniju smo dobili ogromnu podršku fondova da se izbalansiramo sa standardom Europske unije, da ne bi bilo tih trvenja u nejednakosti. S druge strane, kao što sam rekao, Europa ide jednim sporim, ali ja bih čak rekao malo odgovornim smjerom za svoje građane, jer Europa je uvela GDPR, Europa brine o tome što se događa na društvenim mrežama u smislu etičnosti, krivih, lažnih informacija, manipulacija i tako dalje. Americi je to manje važno da bi zadržala dinamiku. I šta se čak događa, dokud to dolazi, da su u zadnjim mjerama proteklih tjedana Amerikanci na crnu listu stavili i zabranili ulazak europskim političarima koji promoviraju takve politike. Jer tvrde da to
našteti odnosima prema američkoj ekonomiji. Ali njih ne briga da li to šteti ili koristi europskom. Europskom koristi zato jer balansira te odnose i stvara manje napetosti koje su trenutno u Americi jako narasle u zadnjih godinu dana. Europi se pokušavaju nametnuti, ali nisu toliko imamo jedan trend koji to mijenja, ali nije toliko dramatičan kao tamo. Upravo zbog toga što evropska, tako kažem, politika establishmenta vodi brigu o tome cijelo vrijeme. Da, to donosi socijalni mir, naravno puno jeftinije održavanje cijelog sustava. A šta ćemo s Hrvatskom? Evo, premijer tvrdi da živimo puno bolje i da će 2026. biti odlična, dok je s druge strane HNB prilično umjeren u prognozama i najavama blagostanja i najavljuje zapravo lagano usporavanje cijelog gospodarstva. HNB je više uključen u ekonomske trendove i on to gleda realnije. Politički establishment naravno želi poentirati u tim potezima koje imaju i rezultatu koji su u velikoj mjeri posljedica ovog što sam sad pričao. Znači, mi smo ušli u Europsku uniju, dobili smo po proceduri ogromne podrške, uz to smo nažalost imali onaj potres što nam je dodatno osigurala određena sredstva i mi jednostavno u tom valu imamo bitno veći standard i super da smo to iskoristili. Druga stvar je koliko mi to strateški promišljamo. Nažalost, tu nismo ni najmanje uspješni kao što smo uspješni u ovom prvom dijelu, što je posljedica i zaista se događa jer osjećaj ljudi ima zadršku. Znači, ljudi kad je kriza se puno duže osjećaju lošima, kad već krene na bolje, a kad je dobro, a ide u krizu, se puno duže osjećaju da je dobro, da nisu došli u krizu. Dobro, ali kog bi se vi onda kladili sljedeće godine? Turizam je lagano, ne možemo reći podbacio, ali puno manje od očekivanja, malo je usporio. Tehnološke kompanije u Hrvatskoj su relativno male. Na kog bi se kladili? Energetski sektor, prerađivačka industrija? Pa, prvo, na turizam se nisam nikad kladio, osim u jednom vrlo kratkom periodu nakon ratova u Hrvatskoj, kad je zaista cijela industrija bila podcijenjena i dionice u turističkom sektoru su stvarno bile bagatelizirane. Ali to je sektor koji nema neki snažan rast. Drugo, strateški mi smo propustili ono što je bitno i da, recimo tu kažu da je Končar napravio dobru priču, ali strateški mi smo propustili i INA-u i našu najvrijedniju kompaniju trenutno koju imamo, o kojoj se uopće ne priča i ne znamo šta će, kako će, jer služi socijalnim mjerama, a to je HEP. Danas živimo u tranziciji energetske kompletne industrije koja je najveća na svijetu i mi uopće tu ne percipiramo u tom dijelu, osim povremeno. Znači, ja gledam manje više srednje velike kompanije u Hrvatskoj koje su se prilagodile europskim standardima. Znači, jedna od najjačih industrija tehnološka, IT i tako dalje. Hrvatska tu ima recimo fenomenalnu firmu SPAN, koja ne samo da je naša tu napravila sjajan iskorak i razvoj, ona je i u europskim standardima daleko otišla, povezala se sa drugim kompanijama, otvara na novim tržištima gotovo na godišnjoj razini 2-3 ureda i najavljuje i odradila je već neke akvizicije. Znači, to je jedna onak srednje velika dobra kompanija i iza nje dolazi još hrpa sličnih kompanija. Ja mislim da će taj sektor strahovito se izdići u sljedećem razdoblju. Drugo, ja bih pratio i pratim kompanije koje su dobre, koje su zadnjih 20-30 godina napravile iskorak i brutalno su se modernizirale. Evo, Tokić vam je sjajan primjer. Tokić je kompanija koja se razvila iz ničega, ali se u zadnjih 5-6 godina kompletno digitalizirala. Oni imaju skladišta praćene, imaju AI, imaju sve. I oni su se i krenuli u akvizicije i tek su spremni. Znači, to su kompanije koje žive u skladu s 21. stoljećem. Imate tu i neke druge sektore, kao što još treba gledati one male i srednje kompanije koje će se razviti u energetskom sektoru. Evo, čisto kao nekakvo nabacivanje za godinu pred nama. Gospodine Horvat, puno hvala na ovoj analizi. Zapravo, prošli smo kroz sva tržišta, dotakli se AI-a, za kojeg svi mislimo da će naravno jako pridonijeti. Ljudi još ni ne znaju koliko zapravo cijeloj industriji. Hvala na dolasku u emisiju i ovom razgovoru. Još jednom, hvala na pozivu. Hvala. Eto, a umjetna inteligencija puno je bliže nego što mislite.
već pomalo kreira vaše ponašanje i potrošnju, a prodavačima maksimizira zaradu. Platforme poput Ubera i Bolta nude vam cijenu sukladno vašim navikama, ranijoj potrošnji i mjereći vašu prosječnu toleranciju na čekanje, a sve koristeći podatke iz vašeg mobitela. U bliskoj budućnosti tako će vam iskazivati cijenu i kod kupnje špeceraja. Individualizirano i točno znajući koliko ste baš vi i samo vi, a ne vaš susjed, spremni platiti za neki proizvod. Jednaka cijena za sve odlazi u povijest. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji i ostanite uz HTV.